Хайыр эфирде нетиже программасы бүгін декабрьнан 25 студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селемлайым. Жемат журналисты ве блогер Нариман Мимидиминовнан иші бойынша махкеме олмады. Махкеме өткерілежек деп адвокат Эмиль Курбидиновқа та бір қачқын евелсі Ишғалжелер махкемесінден телефон еткенлер. Ләкин адвокат махкемеге келгені вақыт белі олды. Мимидиминовнан иші махкеме жедвелінде жоқ. Не үшін Ишғалжелер евелден хабер етмегені сыр олып қала. Имайжелер айтқанна көре бұл урметсізліктірі. Вся проблема в том, что по звонку все это делается за день, за два. Вот, ни мой подзащитный, ни адвокат, то есть каких-то письменных уведомлений не получает, а лишь по звонку приходится прибегать на судебные заседания. Мимидиминовнан иші бойынша не вақыт невбетеке махкеме топлашы олажағы белледі гел. Жемат журналисты ве блогерны Ишғалжелер март айында яқалады. Оны интернет вастасынен терроризмге чағыруф япқанында қабатлайлар. Ишғалжелер махкемесі Мимидиминовна кележек сене февральнан 18-не қадар апсте қалдырды. Олар террорист ве Русия акимиетні күчнен запт етмеге арзу еті. Қырымда тешвиқатшы телеканаллары руслар ве рус дүниясынан мұхлислеріне Қырым татарлар аққында бойле хаберлер айта. Ишғалжелер Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Апсеитов, Ремзи Меметовқа умумен 44 ел серт режим колониясы үкіміні чықарып, олардан ғайры дегерлерде Қырым татарлар террорист деген фкірге инанмасы үшін қолындан келгенні япа. Оларның күч қоветі не үшін бошына олғанына мұғбірлеріміз тариф ете. В Крыму задержали экстремистов, организовавших ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизбут Тахрир». В Крыму задержаны 4 участника запрещенной в России террористической организации «Хизбут Тахрир». Бойле шекілді Русия енді 5-ші ел тәшвиқат каналарының яйынларында Қырымда уйдырылған терроризм иле қараманжы көреше. Ярмадада есе терроризм ақында 2014 сенеге жешітмеген еділер. Қырымда «Хизбут Тахрир» дини тәшкелаты Путин ярмаданы қырсызлаған сон бірден террористик оларақ танылды. Баш жинайчылер оларақ Москвада Қырым татарларны көрелер. Санки Қырымның тамыр халқы евлерінде селя сақлап Русияда акимиетні запт етмеге арзу еті. Инсанлар бұйдырмаға ишансын деп, Ишғалжелер Қырым татарларға низбетен Костеров махкемелеріні өткере. Оларға инсанларны апыске ташламақ үшін не делиллер, не де шатлар керек. Тюневин сөзде рус ұқуғының невбетеке құрбанлары Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Апсеитов, Ремзи Меметов олды. Тынча шаған құруджи ашчы тыш екімі телефон сатыжысы террорист деп танылды. В мировой тенденции есть такая своего рода борьба с терроризмом. И когда Россия уничтожает, борется с неугодными для нее людьми под лекалами борьба с терроризмом, она рассчитывает на то, что мировое сообщество, оно же не знает, кто это Энвер Мамутов, не знает, кто там Рустем Абильтаров и все остальные осужденные наши соотечественники. Она ее оклеймит и сделает, что это мы с террористами боремся. Мусульманлар террорист дегіл. Бөле шекілде Туневинкі Рус махкемесінің үкіміне Украина қытасы ишғал етілген Қырым ве бұтын дүнияда сесленділер. Энвер Мамутовға 17 ел серт режим колониясы берілді. Рустем Абильтаров, Зеври Апсеитов, Ремзи Меметов есе 9 елға апыске алынды. Рус тешвиқат телеканалары есе бұл хаберні дегер шекілде көстерді. По выводам следствия, в декабре 2015 года гражданин Узбекистана Энвер Мамутов сформировал в городе отделение террористической организации. К участию он привлек 2 своих сограждан и жителя Таджикистана. Дүния Қырым-татар конгрессы президентінің муавины Ленур Ислямов айтқанына көре, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Апсеитов, Ремзи Меметовны дегілді бұтын Қырым-татар халқыны махкум еттілер. Судили сегодня не Хизбут Тахрир, сегодня судили не какую-то бахчисарайскую группу. Судили, в том числе, когда судили Чайгоза, и когда судили Умерова. Это все судилища, которые делает Путин, это делают судилища над крымско-татарским народом. Поэтому это именно вот трагедия именно сегодняшних дней, когда мировое сообщество должно услышать крымско-татарский народ и должно поддержать. Олмаған терроризм үшін дорт Қырым-татарға 44 ел апыс жазасы. Ишғалжелер бойле қарарыны Қырым-татарлар бойсунмағаны үшін чықарды. Олар апыске ташланмасының себебі Путинні она бойсунмаған халық қорқыза. Російські окупанти, Москва, вона намагається тепер показати кримських татар як ісламських терористів. Мовляв, ми не воюємо з кримськими татарами. Ні, ми їх любимо, але серед них є терористи. Животный страх против вот этих методов ненасильственной борьбы, которые наши соотечественники демонстрируют в Крыму, в оккупированном Крыму. И именно такая борьба на протяжении практически 5 лет в Крыму
вызывают более опасность для России, и Россия мстит. Кремль бар күчіні қойып, қырым-татарларны террорист сыфатында көстермеге тырышса да, ешкімсе бұна инанмас. Дүнияйында анлады ки, ен бұйық тәлуке тамам Русия тарафындан келе. Татьяна Сулей, Заман, АТР. Русия зақ денізінде яқалап есір еткен да 5 Украин деңізшісі хапсте қалдырылды. Сөзде Қырымнан юқары Рос махкемесі Вячеслав Зинченко, Андрей Шевченко, Владимир Лисовой, Сергей Чулиби ве Андрей Драчнын шекетлеріні қанатлендірмеді. Ишғалжылер эпісіне хапсте тұтуыны тек бір күнге қысқартты. Кечелері бөле қарарлар 10 дегер есір деңіз генізбетен шығарылған еді. Ярын ишғалжылер махкемесі да 5 есірінің шекетіні бақмалы. Верховный суд Крыма, так называемый, внимание не принял ни один довод, что они военнопленные, что иные какие-то обстоятельства, которые препятствуют нахождению их под стражей. Вот. Все под копирку, как в отношении предыдущих моряков вынесены эти решения, вот, что в принципе было ожидаемо. Ноябрьнын 25-шінде Русия қара денізде 24 Украин деңізшісіні есір алды. 2 Украин катері ве буксирны ФСБ хадимлері атеш açып ұжыметті. 3 Украин деңізшісі яраланды. Ишғал етілген Қырымда деңізшілеріні 2 айға апске алдылар. Бір күнден епсіні Москвадаки Лефортово ве Матросская тишина сизоларына алып кеттілер. Украин деңізшілеріне қол тұтмақ үшін іштимай ағыларда наратқа сарым авы гемочек акциясыны башлаттылар. Дүния Украин ватанперверлері әрекетінің азылары Украинлі ве Украинаның достларыны есір алынған Украин деңізшілерінен бірдемлік олмаға чағырды. Ве наратларыны сарым авы гемочеклерінен яраштыры пресімлеріні есе іштимай ағыларда ерлештірменге чағырдылар. Завдяки українцям, які живуть в Європі, нашу ініціативу підтримали інші діаспори. Ну, сподіваємося, що вона буде здійснена і проведена так, як слід. Вимагаємо звільнення українських моряків, висловлюємо свою підтримку їхнім родинам, їм самим, сили їм, мужності їм. Тримайтеся, хлопці, і ви не одні. Оце все, що ми хотіли би передати нашим морякам. Яңы елдан Қырымда жемат нақлиятында ел фияты паллаша. Нечін ишғалжылер бөлі адамға кетмеге мечбур олғанны мұғбірлеріміз тариф ете. Яны елда яны фиятлар. Ишгалжилер жемаат наклиятында yol фиятыны көтере. Январнын 1-ден башлап маршруткаларда сефер фияты 13 рубледен 17 рублеге кадар артажак. Ен палы yol фияты акыярдадыр. Анда троллейбус ве автобуснен куланмак үчүн ел башындан 17-20 рубле төлемелилер. Фиятлар артырмасыны Кырымнын ишгалжилер акимети мечбури деп адландыра. Ел 1 рублеге артык төлемек керек олажак. Ишгалжилер айтканына көре ярмадада фиятлар Русияге нисбетен аздыр. Кырымда Таврида адлыты суратлы yolны курмак үчүн ишгалжилер 80-ден зияде бина ве 2000-ден зияде топрак дамыртыларны тутуп алды. Бутун көчмез мүлк эвелси укукий шахысларга айыт эди. Ишгалжилер бутун зарарны иваз этмеге ишандыра. Эсапка алынган 700 миллион рублени 3 аптадан соң төлемеге планлаштыралар. Ишгалжилер яны йылга Кири Чакмеджит yol кысмын ачмага азырлана. Онун узунлугу 190 километрни тешкил эти. Кефеде вокзал янындагы мейданы куртарыcı техниканен толдырдылар. Анда инсан куртарылмасында куланган 10га якын юк машинасы, квадроцикл ве гидроцикл көрмек мүмкін. Бөле техника сергесini Русияда декабрнын 27-сінде кайдетилген куртарыcı күнүнө тешкил эттилер. Бүгүндөн башлап бутун Кырым куртарыcылары кубетлештирилген режиминде чалышачак. Айры зарет астында яны ел байрамы кайдетилген ерлери олажак. Анна Исайкина, Заман, АТР. Бірінші кереден қорқызып боламадылар, енді есе екінші интулов. Русия Украинаға қаршы санкцияларына кенеде кеңлештірді. Сиясетчі, иш адамлары, жемат ербаплары ве Украин шirketlері жедвеліне да тахменен 200 инсан ве бірқат шirketні кірсеттілер. Халық депутатлары Игорь Алексеев, Алена Бабак, Александр Вилкул қара жедвелінен бағлы қарарны Русия баш назиры Дмитрий Медведев бүгін имзалады. Санкцияларны Русия менфаатларны қорчаламақ үшін кірсеткенлер Украинаға низбеттен
келген иқтисади сыңырларына Русия ноябрьнан бұрынды кірсетті. Санкциялар жетвеліне уммен 68 шirket ve 322 украинлі кірсетілді. Бұл сырада Юқары Шура рейсі Андрей Парубий ve Украина президенті мемориятынан yol başçılığı. Kesке Русия территориясында олған активлеріні бұзлатмаға ишандырдылар. Украина шарқында вазиет кергінлешті. Соңки күн девамында үш Украина арбейі яраланды. Ишғалшілер атышуларны құбетлештірді. 20 кереден зияде Украина арбейлері позициялары ұжым етілді. Еді кере Минск анлашмалары ясақ етілген силя қоланылған. Түркия не үшін журналист Жамаль Хашықчи өлдіруінің тақиқатына Бірлескен Девлетлер желпетілмесін істей. Кім Реджеп Тайып Эрдоғанны ачуландырған ве насыл етіп Русия өзек селясына ташыжақ су асты пилотсыз алетлеріні сынай. Бұл ақта тапсилатлы желев қамызда. Түркия радикаль тедбирлерни кулланмага азыр. Жамаль Хашукчи өлдүрүгүнү такык этилмесине Бирлешкен Миллетлер кырышмесини чагыралар. Шымда Анкара Сауд Арабистаны бели олган малуматнен пайлашмага чагыра. Хусусан журналист жесети кайда олганы бели дегил. Халкара жемияти такатка желпетүүлүбү арабларга нисбетен кошмо усул ола биле. Жамаль Хашукчи Сауд Арабистан акимиетини тенкит этеди. У октябрдын 2-синде Истанбулдагы Сауд Арабистан элчилигине кирип гайып болду. Түркия таккачылары айтканына көрө журналистни öldürüp cesetini parçaladılar. Bunları yaparken özellikle Suudi Arabistan'da devam eden soruşturmaların neticelerini şeffaf bir şekilde bizimle ve dünya kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Uzun tillері üçün жаза алды. Екі түрк артисті не үшін президент Реджеп Тайып Эрдоғанна қаретлеп, фашистлерінен қияславғаныны енді махкемеде анлата біле. Метин Акпинар ве Мүджат Газен телеканаларының бірінде Түркияда демократия пейда олмаса, девлет башыны дигер диктаторлар кебі аяқларындан асмақ, яда зерлеме керек деп білдірді. Эрдоған бұл сөзлер үшін артистлерге қаршы махкемеде дава башлатты. Тақиқат девам еткенде президенттің күтчілеріне мемлекетні терк етмеге ясақтыр. Посейдонны сынайлар. Русияда өзек силяны ташыған пилотсыз алетінің сувасты сынавлары башланды. О өзек энергетик тертибатындан ишлей. Сынавлар нәтижесini гизле туталар. Бөлі алетлеріні Рус ордасы 2027 сенесі ала біле. Посейдон рақып арби дениз базаларны yok etmek үшін сувастында өзек силяны ташып ола. Анна Макаренко, Заман, АТР. Индонезияда цунами құрбанлары эпарта. Құртарачылар ялы бойы Европ ве ялыда олған қасабалар янында жесетлеріні тапмаға девам ете. Ресми малыматқа көре 429 инсан елак олды. 1,5 биңден зиядесі яраланды. Цунами құрбанларынан сайысы Саматра ве Ява адаларында чоқ. Цунами Индонезияны ратлық күнлері қапылады. Янардақ уянған сон океанда 20 метрге қадар далғалар көтерілді. Спочатку я почув ревіння десь на відстані. Мій друг намагався зрозуміти, звідки ж ці звуки. Ми не надали їм значення. Я подумав, що десь на відстані гуде. А тоді ми знову почули гуркіт і нас накрило 2-метровою хвилею. Я почула крик, прохання про допомогу. Сестра Хазбані кудись зникла. Коли я прибігла, була цілковита плутанина. Хазбані хоч був поранений, але в безпеці. А от його сестру за кілька годин знайшли мертвою. Телеке yok. Италияның Сицилия адасында уянған этна янардағынан ерлі әліге зарары олмайжақ. Бұақта ерлі мутихатсылар айта. Ләкин авалиман ішіні вақтын же сыңырладылар. Саатта тек 4 учақ аваға көтерілі. Янардақ аваға тұтын ве кульф шықырғаны үшін семада көрініш ярамайылы. Этна янардағы кеченлері уянды. Бұндан евелесе Сицилия адасында зелзеле олған еді. Бұл янардақ Авропада ең қуветледір ве елда бір қачкере уяна. О ең чоқ 1992 сенесі фышқырған еді. Загрози немає. Звісно, якщо ситуація на вулкані погіршиться, можуть виникнути ризики. Але зараз єдина проблема для місцевого населення – це попіл, який осідає останні кілька годин. А сьогодні до того ще й вітряно. Ми мали вилетіти рейсом о 15:10. Його перенесли, якщо не помиляюсь, десь на 22-го. Це якщо все буде гаразд. Бо ми чули тут не дуже добрі новини. І, можливо, доведеться взагалі лишитися на ночівлю в Катанії.
Кадими эскизлер эсасында Қырым-татар орнеклері ве киімілер. Киевде бірінші Қырым-татар бала урбалары коллекциясына тақдим еттілер. Топламны Гузель Қырым деп адландырдылар. Коллекция Мойлифа дизайнер Камила Саадат. Қыш орнеклері бала урбасы фестивалінде оз урба топламынен Қырым-татар дизайнері Камила Саадат іштирак етті. Милли услюпте япылған урбаны он кичик модель тақдим етті. Оғланлар Қырым-татар милли орнеглі киімлерде, қызларының башында фес. Бұл фестиваль дүнияға медениетіміз ақында тариф етмек үшін яқшы бір себепті дизайнер. Чтобы элементы крымско-татарской вышивки все время была на виду, чтобы девочки это видели, и, может быть, со временем они будут воспринимать это не как какой-то эксклюзив, а как возможность каждый день носить красивую одежду, которая бы напоминала о Крыме. Оз коллекциясын азырламақ үшін Камила Саадат бір қачыл девамында Ярмада музейлерінде қадими Қырым-татар урбасының фотоларını қыдырып, ресім япаве урбаты киеді. Этот халат или пальто, да, это точная копия, я видела ее в музее в Симферополе. Орнамент полностью я повторила. В нашем народе очень большое значение имело влияние чужого глаза на людей, да, то есть и я вижу в этом какие-то, наподобие кузьмичак или какие-то отвлекающие такие элементы, которые охраняют носителя этой одежды. Камила киімлері милли урбаларға ошамасы ве балар үшін қолай олмасы үшін қадифе велюр, шифон ве фатины құлана. Гузель Қырым адлы топламны кичик модельер пек бегенді. Мне нравятся вот эти вот браслеты, потому что они такие розовые, у них такие узоры красивые. Я бы одела на какой-то праздник. Мне очень нравится в моем платье кружева. Они придают такому платью воздушности, такой нежности. Мне очень нравятся черные и розовые цвета. Это мои любимые, и поэтому я очень с удовольствием ношу эти платья. Топламны яры жюрисі де бегенді. Гузель Қырым милли услюбы номинациясында бірінші ерген әйел oldu. Все очень красиво смотрится и очень соответствует и детям, и настроению, и нашей тоске по Крыму. Наконец-то девочки узнали, как называется головной убор татарский. Камила нам рассказала, что означает каждая вышивка. Она познакомила, конечно, нас с крымско-татарской культурой, мы этому очень рады. Келечек ел Камила да бір топламыны тақдим етмеге планлаштыра. ВО Қырым-татар милли урба элементлері бала модасында да популяр olmasını istey. Виктория Аблязова, Асан Иминов, Заман, АТР. Yayınımızın sonunda muhim ilanyen tanış etemiz. ATR телеканалы енді екі форматта SD, MD, HD форматларында бақа білесiniz. HD yayınlanуы Astra Sputnik'inde olacak. Ama Sputnik'inde ise yanvarının 10'undan SD formatta yayınlayacak. HD tüneriniz olsa Astra Sputnik'inde kalıp ATR HD formatını saylamalısınız. Maksus tüner olmasa ama Sputnik'ini tapıp ATR'ını SD formatında baqa bilesiniz. Bu dakikada netice programması sonuna keldi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim ve daima ATR ile olunuz. Görüşkence.